Okay, yamo be akwa high GH live. Jachie bia aha a United States of America, US of A, and I ba yedi nkwi na ye bo adwumaden ade aboa ma bibia awie pay sa pepepe na hye so ema me say oti GH live na everything comprising with sports. Yede ni nyina ehia e YouTube channel ne so. And of course, yes, our online radio, our pocket crowd, so a bridge, but for now, you concentrate our YouTube, Hanum Nafi, and wage my dame from Ghana sports, and for that matter, Kumasi, Asante Kotoko, Shannon. So, and mommy say, Enra, any Enrechi 3 days ago, and I'm share story way. I say, me baba catch us Asante Kotoko, ye training facility, cause yeah, Emma Enra, me baba church your moon, tis all quite. Yen page wa GH Live 1 ewo YouTuber the ba chobe hu yen previous post how do I videos how do I no ya two solid video about Kumasi Asante Kotoko new training facility a wo mo eba be no na ye na ebinum agi achinye ebinum ka se ye boa ye me bosrim ka ewa ha ye nye se ena momra mehwe dabi ya yen sentra adwuma na che sebe yem boosti, but of course, ye dim penyufo bi na se asua de ache yie pa. Ye ka se ye boy radio profile enya gro, ya ne na mu bu ase, abepiem Kumasi. Yes, ano mu a atututu akwan e wo radio adwuma ni mu. Enti eba information a siem frem penyufo ne yenye right source. Eno na ye e wo GH live hanom. Enti me de na e manika se empenyufo ani e kasa ye no. Ampa 3 days solid. And Sunday officially Asante Kotoko official team no aya announcement say kizito dia wotena GH live eka no ye to monchene na ye dia to brew e dia mayen fans enti abusanfo ejebo ejanya bedru Kumasi Asante Kotoko apa hontoma woma kat sword ewo ADAKO JACHIE ene yes ene womo akat sword ewo ADAKO JACHIE precisely project no eba beshasie entinchemu ne nyina yede maw na officially Asante Kotoko ekati sword no enie say na ekoyoye yes eno maye eto plan no enie plan no ene da ho boyi enra me catch us 4 pitches ene likely say ebetumi atodwa ewo honom na me sa to aso chom say bi be synthetic na bi ay original sa pepepe and esikwa me kan original na is a regular pitch in no yes na mienu so aye astroturf and also you can say synthetic pitch ni bi and on building no and a somewhat so yes and ram be ma bi and the message chrow and am so pania project no ehye nsa warrior no onyankropa dom ne soma ye som panyufo ne bre ho ase ema atitrenti Sebe ye ben opanyini ni ye pa from cran to cran from archaeology to zoology ye the Asante Kotoko new project at that screen you see emunchemu ebebro na Asante Kotoko officially almost say yamfan tuja almost say juma dia omubedi your friend the Kings project yes ohene na ankasa ena enei ni din eda so the Kings project. Now, we are delighted to announce the commencement of the transformation of ADAKO JACHIE into a state-of-the-art training facility. This ambitious project, fully funded by His Royal Majesty, Otumfuo Osei II, will be executed in multiple phases. Today marks the beginning of phase 1. Stay tuned for updates as we progress in building a world-class training hub. Fabulous! Hashtag AKXC, hashtag Fabu Senses, hashtag Kotoko for all. Enti enono na mami chechemu enfamrechi. Eyi ani gini ahun se pepi sene yedi tu dwani akache mu se ye hyasie ye na ADAKO JACHIE susudi akasie pono training facility no ye hyasie nani apa ho ntoma mahunu se ese ya hyasie de nsa batum si eba be siesie ama ene enenso enemafo de aye pepepe na ewiase afana nyina sade enemafo gitro mapom won training facility kwan so no ye de no nso ani wo mo de no aye pe na wo se dwuma de be wo nkwankwa hodo mienu na se faces ahodo
na nkwankra no na nkwankra na faces no enti se see idea ye pa face one no ho ntoma na mon stay tuned mon nyina ho preme enam se progress ekoso ewo ye ndwumade nyina mu no ye the update ebe bro world class training facility asante kotoko eye no enti enie enchemu no nyina eno no picture no ena edaso kama no Kumasi asante kotoko yes Krobia Metema the Royal City Club otumfo osaytutu ana ene bibia ofa na de abohonka wobeka ya mesi in previous episode on this channel ye din kan chechro munti moa ya me dance for moa ya me dance for minianom ene minianom panyufo amutie me aha me papa nom ne ade me maame nom ane me sisters amutie me enra chi 3-4 days ago ya shas ya broso ha wobeka video we yes enra chi me the video we echro yes and asa beto so no and ene eko na eba into officially I have your official place ope kotoko stories ope sports onsa ebetumi aka hwe enye wahu hanso sa pepepe edan ni mienu edi ahyiamu no wahu we na mimi ko yi animu de ma wo so wahu sa pepepe krora and dasro no the Kings project so okay we nyina asema din ka de amount dada and now officially announcement ababeto just exclusively abibia ekoso kama eye nigisem eye ahosepesem eye enigisem papa enye Freddy Agro enye ketwa kra eye enigisem asante kotoko bobokuo no team owner ura ana misreka mensi ura dabi nana prekope oti kokoso oti kroro ene krare nwoma so na say to abebio yes na say to abebio wono ene dwumadie no offer ho ka fully fund ono wo say afraid ya kotoko no waji sini na so aye ne preme oji kotoko no no aye na de kama krojin efink kanwa ayo bia ni ho oye amachire aye din the santi and asante kotoko bobokuo no officially almost kizito asema waka for the past 4 days o kan na akon ho tintin no enkofo zusa wo boa no munnim ba bia source free there be ya soma che ya production a che way back in Fox FM kan ya ne Fox 97.9 FM no near Fox Sports ya foreign news wie ni asa akọ big production enti show no sources nyina no ya na yensu yekutamu bia nyake 20 say ya production ama ho a ene ye beka akotwantro david da yenkotwantro david meso say wo the name Derrickson Kizito no asom no brand ho asom yie sa pepe pentim panyufo so doye no more information emma ye wano enti ene subscribe to this channel officially I have your Kotoko Place, Kotoko House, Kotoko Ahimfie. Yes, Kotoko Ahimfie. Ebe GH Live. Na bibia upebia no onsa aka. Ye kan ye breaki ye kan na for no ka se boa. Debbie. If you can't beat them, you join them. Yes, the Kings project. We are delighted to announce the commencement of the transformation of ADAKO JACHIE into a state-of-the-art training facility. This ambitious project, fully funded by His Royal Majesty, Otumfuo Osei-Tutu II, will be executed in multiple phases. Today marks the beginning of phase 1. Stay tuned for updates as we progress in building a world-class training hub. Fabulous, the best. Fabulous, the greatest. Fabulous, fabulous, the best. Fabulous, the greatest. Fabulous, enti abusia ya so dia ne ebeye ne ade akboa ama project yakoso na otumfo behu sampa otu a ne nananom so ejina na chi this channel e free GH Live ebi a wo amono ne uonimde wasua de anase mpo waba besua ne ma hodo opi akwantu a watu onimu anya bia kra wo so football club wo ho ye de dwumade bi eba ye betu din se wadwen ne sai wo kotoko ho wadwen ene sai wo kotoko ho yebema link na ye TV channel link ebema
wo screenshot anasa wo click so a ebe de oba beto your screen so kama wo da fa na me da fa na wa kye wa adwen afa Asante Kotoko odokwan so nimdia a wona de aboa yen ewo adwenkyerɛ kwan so nya atem didie enye wotimi wakame eye kyerɛ adwen odo abusua ebi amo Israel ebi amo United Kingdom ebi amo America ebi amo Cote d'Ivoire ebi amo Nigeria na me ba ma ba be hu team bi wa ha niam sei no moyo yenso ye bi ebeboa ye mumienfo odo mom na wa kyerɛ adwen no abo ba bi a ofre na wa kyerɛ obusuafo e wo Ghana enye no ano no ya nyo kapre ya nyo sempo a eye kyerɛ adwen ya mpo ene e maw apa ofre esisu kwa no obeda your screen so near publish it na wiase nyina ate won kasa mpa won so wo adwenkyerɛ efa Kumasi Asante Kotoko ho enti number obefrɛ na oni aye bibia wachi na afi ya ma link no +233 yes 530044341 WhatsApp calls only and as a WhatsApp message yes yenifie ye wa kwantum ye wa bonten enti okaso friend no man kwa emba eche ye the chroma number no but of course this number is still intact on WhatsApp +233 530044341 okay mami susu be +233 that is Ghana code on 530044341 sa pepepe ena esi etie ewo honomo na WhatsApp course yenin komo na yentimi informatory screen so kama na wiase nyina ente wonka afi o person email yen so a eye kizitodigita@gmail.com KIZITODIGITAL Kizito yes Kizito Digita KIZI that is ZITODIGITA TO yes Kizito Digita to bona me fa di ni emfama so na be ya onkonko ifremuto yes your email address kizitodigita@gmail.com KIZITODIGITA yes L and of course @gmail.com now the associate Kizito Digita obo Kizito na KIZITODIGITAL now the @gmail.com account obetimi email here anase mpo obetimi ama ye schedule time a wo no na ya fro na din komo na publish ama Ghana for ewiase afana nyina ate wonka wo Ghana nso na pese o kyewa adwen fa Asante Kotoko ho sports ho in general me pa cho akwanya ne da ho ya news ka enyo ka preba ye nyina be kyewa adwen nimdie be na wo a wo de be support adwen kwan so ama this ultra modern training facility abem yes sa pepepe enene ye fa no nti ye number na prepare ye be sha shada aye ho episode kama na ye din chemu ni nyina na ba beto ama Ghana de sha 80 enti Asante Kotoko ultra modern training facility no it's already launched anasi akate sort kama enya keto akra fantastic achievement ena nyankropon boa we be monumental we ebeye chese ade a wodo nsasisu a eyeye otumfo oso 82 nana otikoko so onyankropon twedi amponya omkoso a enom nyansa ne nimdie na etena ho eboa yenye pa yada wasese we wa na do dian to so the King's Project otumfo na otikoko so no a ya de nyina no a enene oye project fefe ya uhui yes sa project fefe ya uhui a ebebe papa oda sui ya de nyina ye papa ya nana ya jeje ne so ono a ena eye bibia e de amaye ntimpacho o pedite said ya dining inside ebeye said ya ne fe ebeye a we dey plan and a confirmation am dia brewo na o pe dining details video no said ya tia wo koyen channel ho a GH live ho a wo kokopiem ho pepepe wo behu se eda honom ya e video no edi nkan edi ato ho enti wo kopiem a wo behu se Asante Kotoko training facility Asante Kotoko training facility contractor visit how the plan look like and no your video ba ko eda ho and ba kon see Asante Kotoko yes Asante Kotoko ADAKO JACHIE new ultra modern training facility and also de eda ho enti ya 2 videos we can one 3 and that one ti previous one na a dining inside any ade nyina no ya ne kama enya keto a obehu sade training facility a eba no ebeyo
Sa pepe me de Derek Saint Kizito. Yes, Derek Saint Kizito. Me din me da se so ne me dia hia mu. De obeye e de aboa me na de aboa wo ho. And it's a now subscribe to this channel. Subscribe to this channel. Nyina yem free and die chrome and kwani die chrome bebre. Na bibia enya krabahwe yi pa. Hye so ema me say ye the episode kese bi eba e wo yen channel we so ya to din say wadwene sen wo kotoko ho. Wadwene say e wo Ghana. E mo de mo e wa gudie kwan so kotoko ho. Wadwene say e wo ho. Wo Ghana, wo abrochen kro bia so a WhatsApp here 530-04-43-431. Yes, Mrs. UBM. Your number no ena echo ewase kama no. Ghana code na de be dia nimu +233-530-04-4341. 530-04-4341. WhatsApp ya. Ye be boa oni ama app. A be fra be da ye screen no half. Na me so me da half. So the CNN no your gadget dewa ewa ha nya grokra enti no wo da fa na me da fa ne adi nkomo odro kwan so ani je kwan so na wa kire wa adwen na me so ma kire ma adwen na ye de ato abonten na ye nkotoko fans no ye world at large ehun say me wo Israel me wo Germany me wo Hanom me so adwen kire fa kotoko ho nie na afi ye ka bom nie ye busua ne sa e be ya akra no ye nso betimi agina ko no akoboa ama Asante Kotoko ewie peye medam asese na mo de ma di ahia mu live ewo GH live so kama bibia wie peye medase pa yes and hereby na confirmation of our previous 3 videos I didn't kan ya na manfo nim se anya no kre no me pa che wa ha yin tantro ya som ache ya radio adwuma na che papa ene nei ya ba be piem ewo hanom a hanso ya ba ye no ya ntontwene ye yes ya ba ha no ya ntontwene ye yekutajeni pampe aye pampe te se akoba gesi aba cement no nti mpacho ye som yegusu som Kumasi Asante Kotoko the Kings project ashase dika the Kings project Asante Kotoko one more ultra modern and I say an ultra modern state of the art training facility no and they fully launched and now say fully the cat sword kama project no said be no plan no and da ha no nemo open dining inside ne furnish the be a koye channel ho a ebi da honom ya video no ato dada no answer we click so na wa hwe ye den the GH live ye go far away odia ne say obebo modern no subscribe to this channel now abeka ye ho na nyina no ye din kita ho bia awie pe. Thank you for watching everybody. GH life and go far away. GH life. Subscribe to GH Live. Everybody, GH life and go far away. GH life. Subscribe to GH Live. Everybody, GH life.